Trka je puštena. Najbolje je startovao Neverend Red, ali Čelo hoće Ice Skate. Čelo hoće i Torino Hill. Ice Skate vodio utrku za pola dužine, 3/4 dužine, dužinu i po konskog tela prednosti u odnosu na Neverend Reda. Na 3/4 dužine konskog tela galopira Torino Hill, potom 4 dužine Pala Slavi, zatim iza njega Kinder Dick, Rod Laver pa Kraken koji galopira u vis. Trku vodi Ice Skate, dužina i po u odnosu na Neverend Reda, primiče se Neverend Red, stiže na 3/4 konskog tela prednosti, stiže na pola dužine, trku vodi Ice Skate, na drugoj poziciji galopira Neverend Red, na trećoj poziciji galopira Torino Hill, na četvrtoj poziciji galopira Slavi, na četvrtoj poziciji ipak Rod Laver, iznutra ide Kinder Dick, skroz polja Kraken, napad Neverend Red, Ice Skate crvena, Neverend Red napada, poslednji napad Neverend Reda, uradit će ponovno Neverend Red, prvi, Torino Hill, drugi, Ice Skate treća, Rod Laver četvrti, Kinder Dick peta, Slavi šesta, gospodinu Andriji Jovićeviću. Ne, tu je Mihajlo, ali Mihajla nismo videli mladu gospodina Šotre, iz nekog razloga. Pehar je u rukama Mihajla Jovićevića. Mladog naslednika Andrija Jovićevića, trku je dobio Neverend Red.